Ege n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo Ege n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi Wanchumurigeria Ensoko TV karibu sana semesa ya magia kurwa Ensoko chinsa isato nigora se chinga kerinde nchiko komanya aria inekiwe kurwa se chinsemo au kurega subuga tagatibu mucho Nairobi Sense ya Kenya na bwo kurwa ndonsi asugutu bwate kurwa Ensoko TV oburuso obumugusi mwanchumurigeria nyorobe bona bwo kutubwate gwetera sensemo yemitandao Facebook na YouTube buna Ensoko TV wasase mitandao yane buna Clinton ndigi na manga inekiwe aseri tukoria rero ni ari ndira senchera yabene kwanike bunanto chigosanga asobwa maseri baga yabako chikombata cyo butukubwa rero kurwa se studio ya kabere togosabiro karanso ike obena intwe kurbono oboiga no butukubwe 23 asomotinyo kabere umwaka bwechiri bubere 25 nemo emesema yakuru Ensoko chinsa isato achakirebo Karibu sana mwancho murigeria bono butuko bware otogochaka no robotiro kubwatia segati abara ibense moyo kwameria serikali bakorogwa no murayo DCP Rigathi Gachagua Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka negati abara ibande nigo baina kia etaro yabo yabene asense moyo rogongorwa Rift Valley asebasanga negati abamenyi ase county ya Bomet ensemo ya Mulot asibagendere kugikira serikali yabona asogotaikirania obora iboro byabo magendero nabego kwenekia bunankubwatiraniera abakenya bonsi ase obora ibwa muri kito Daniel Omwaga ero gutegorera mesa ya mayakuru Ensoko chinsa isato botkubwarero Chitariki 23 ochomotinyo kabere chinsa chekemambi etaro yege siasa ya matukatato y'abarayibari bakunyemerera serikali ime yaragongorwa gusi nigo ya chakabene ime yensemo ya Mulot mnasemaje? Wangapi wanasema Mulot ni one term Gukwana kurwa chinseme chiyo murayibwe kyama kyawaipa omuske Kalonzo Musyoka nigo maisomoro ya muboli yo murayibwe nse Dr. William Samoei Ruto korosie bara elia ensemo ya Kipsigis maega ayo korosie bara ekwenda chinsemo chiaye buna abarete ira bakenya ekero arenge kuri gyobora bonene bwense mwako w'ikibibena ngebere nebere Wangapa katani kukomboa Kenya. Kenya haiwezi kuwa ni ya Ruto ambacho tunasema na yeye ndiye anahusika na barabara. Juzi Ruto akasema huyu Kalonzo ni bure, ana akili, nitaenda kumwekea lami nyumbani kwake. Yeye kabla aende Sekuru akaeke lami, si aweke ya Kipsigis. Wangapi anasema aweke lami ya Kipsigis kwanza? Arambe ase ensemo yaye Murai wekiama agia DCP Geoffrey Rigathi Gachagua nigo arekana maisamo rekmoboli ya murai bwense William Ruto wekirania chira chiri bareta abantu bense ya Kenya anene amenyi bense mi ya Bomet buna cross ya chibara kwagachege tige chigosori asense meyo naboigo konyarosie taracha ya Bomet iyo yabere ko bagikoira magima y'abantu abange kula hujaenda Sekuru kujenga barabara ya Kalonzo Musyoka, kuja hapa Bomet nyumbani ujenge barabara za nyumbani, si ndio? William Ruto wa Kipsigis wa Bomet wanakuambia kabla hujajenga stadium ya Mandera, kuja hapa nyumbani Bomet ujenge stadium ya Bomet. William Ruto hawa Kipsigis wakiwa Bomet wanakuambia ukidanganya Wakenya wengine, hapana danganya watu ya nyumbani.
Hawa wa Kipsigis wameniambia nikuambie, ulipokuwa hapa ulisema ng'ombe usiulizwe, utalete wewe mwenyewe. Wanauliza sasa, ni mwaka 4 unaendelea kwenda nyumbani. Hii ng'ombe ya Kipsigis ulisema utalete siku gani? Nonyani Igor Rigathi Gachagua nigo anyio kaboko kwa igoro enkwana ya one term asekerianga omuraibwe nsini gagendereti kwoni obolimo ase atebanga abakenya nigo banetiko ikarerwa emeremo yabo boikeranu. Mloti mnasemaje? Wangapi wanasema mloti ni one term? Sina shida na jamii. Mimi nimeumia kama Wakenya wengine. Si mumeumia? Hapa mloti mliambiwa vijana mtawekewa ICT. Imewekwa ama haijawekwa? Ni uongo si uongo? Sasa hii maneno ya uongo ndio ilifanya mimi nikakosana na Ruto. Unadanganya mpaka watu ya nyumbani. Wale watu ya jamii yako unawadanganya. Mambo ya damu mliambiwa hapa mtajengewa. Iko. Barabara iko. Sasa nyinyi Singapore mtapika namna gani na hakuna barabara? Ni uongo si uongo? Ase ensemo yaye omuraibwe kiama keria giadi AP Kenya Eugene Wamalwa nigo arekana kunyogikere borro omoroberi w'abachenu wosha asekeringa nigo banate wakorerwa amaonjoreri na kweneke abuna abasubati bali bakwibera mbali gwakana kende gyonsi boigo Wamalwa nigo aganie wizara y'ekisemi wakorerwa amaonjoreri ili gwikirania obokoreri borobuya. Sina uhuru tulikuwa na linda mama kwa sekta ya afya. Bibi yako hapa Bomet, uwe mwana bodaboda, uwe mwalimu, uwe daktari, uwe hata polisi. Bibi akienda kuzaa kwa hospitali ya serikali anazaa bure. Mnakumbuka? Hiyo ndio ilikuwa inaitwa linda mama. Ilileta usawa. Na sasa jamaa wetu wametoa linda mama, wameleta kitu inaitwa sho. Inafanya kazi kweli jamani? Iende siende. School fees ikipanda university watoto wenu, tukibadilisha sera ya higher education funding. Ikiwa sera mbaya Kitale, ni sera mbaya hapa Bomet. Kweli si kweli? Hiyo ndio tumesema next year. Huyu Gachagua amekuwa deputy president, amekuwa kwa serikali. Huyu Kalonzo amekuwa vice president, amekuwa kwa serikali. Mimi Wamalwa nimekuwa waziri. Tunajua uzuri wa sera nzuri. Kibaki aliposema free primary education ilikuwa ni kwa watoto wote wa Kalenjin, wa Kisii, wa Kikuyu, wa Luhya. Yinko ipoteria hegeteseni Igien Soko TV. Ritariane Daniel Omwaga. Bevano murikito Daniel Omwaga na roboti wa senchira yobuikana ntogos kabosyo mwanchu murigeria habara ibensemo yuko ameria serikali bakoragwa na Dr. Fred Matiang'i, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, George Natembea, Peter Munya negati ya baraibande bensemo yuko ameria serikali nigo bakoreta aro gwikase geti yekerenyo imensemo bunge ya North Mugirango hamo na Keroka nigo bona segeti yekerenyo muske Dr. Fred Matiang'i aigekwa kobomonogeri wabagusi na bagaka bakuru gusi bagokwa na hekerekyo nigo bono batebire nigo barachie gwikaransa na komochora umurayoyo moyora chikwiruke bendera yensembo yuko ameria serikali hasobochori borobusi burakorekana mwaka w'ikirubere 2025 na ibero murikito Steven Nyarikie mbunda nwarenga somo igoyo robotiro ya senchero wikirana Nyota hata ulete jua. Asetaro ya United Opposition imeyegetiga Kerenyo imebunge ya North Mugirango imeanyamira nigo mugando monena oyutogoka onyorari bagari okuba birori iri okugekwa gwa Dr. Fred Matiang'i nabagaka bagusi Council of Elders umukwaniri b'umugusi Igo habara yabo bamusiga Dr. Matiang'i eweri baga asentenenera yo mugusi koba asobo bagibwe kekiyense abantu baminto abaguzi baminto eyenerenga kiye itoto bwate ki historia yo korigyo bogambi bwenseye gosoro tali boy ko korigyo bogambi esabali yo chaka bono korigyo bogambi twachakire sabali egari imukire bali mutagete ko banaitwe so egari eme onye mutageti ayebere sole obero mutagete to gande sabali mutatie samako abantu baminto abagaka bagusino warega nabangina bamanyete ereta matuni keto kye bagusibu nakere
intuna baraiba gusi titoko itera manyinga ya bana baito iga gochakorete birecha nebinte bigo koruga nabandire chikura bakorigia batagete korigeria abana baite mioro na makombe baitane bata bantu chingomana mutagete igo yo kwendi anybody utareta koreta mangana ba denziga gusinga de kabandu tu mane baitane chikura chigo ikata basa konyora kura yo muntu gusio moyo unaona ni hai kazi hai kuza ndio tumekuja hapa kupokea huyu kijana wenu wa nyumbani, our cousin Dr. Fred Okello Matiang'i. Na mimi nakuambia ndugu yangu, pongezi. Wewe leo umetunukiwa uongozi wa jamii ya Bagusi, jamii ya heshima katika Jamhuri ya Kenya. Nigekerekie kyo mu byaro Gusii Fred Matiang'i haragaba kongu okubangirwa negati y'abarayi ba Gusii eriyo gotangwa takoretaro yaye gochiasa Bagusii Kwayo lezeze mesangerekano ebiko bantu n'abarayi baseitonga abande ko Kizzi County abantu bamuntu tunoroze wanjerege nteke mutondo wenje bakora maganaya ulikamukane naende mutondo wenje mokonye rotomiye oto ile chiresa achiko sageme sangerekano ya ito momotige Prayo DCP Party Rigathi Gachagua Wiper Party Kalonzo Musyoka kobomo nomokonyi bwe chama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigo baraga bororo serikali na kweranga tisigeti Abagusi mega yo kumurusia umusenato Mochore Glory Oruoba na boigo mubunge okitutu chache South Moscanton Kibagendi oyigo ikabone iga orense yegesusuro kuna bantu abakugamba bachaeta Abagusi ona batelinga omwana oyo mosenator nominated obo nkwani wo kaige ya botimo chiro nkwani omwana omwabo akaseni guroke ombekyabo akaseni kuno mosala na kerege tutayo ibo moroche mbya abona bantu bale eterekali bale na bantu barusiye bina ya bantu baiteta bantu aya oyo kebagendi enje lako sasa yuko parliament akomboga ni kuchika alimaru no moro kibotuko kwa asa ingezoga na nere. Itakuwaje nyinyi mnasema Matiang'i ni kiongozi wenu alafu vijana akina Osoro wanatukana nyinyi kwa mikutano alafu mnanyamaza? Let it be a lesson to William Ruto and his administration. We will not as Kenyans tolerate members of parliament kama huyu kijana Kibagedi ambaye mimi mwenyewe namuelewa na ambaye haogopi. Tutamtetea mpaka akitoka huko atakuwa shujaa. Asensemo yo mugavana wa Trans Nzoia George Natembeya DAP-K Kenya Party Eugene Wamalwa na boigo PNU Peter Munya nigo bamochirie serikali asogotekera emiremo yabo ikiranu. Nasikia ground. Sasa nyinyi wa Kizii hapa mnasemaje? Hapo mnasemaje? Jamii ya Mugusi mnasemaje? Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo wamekuja wakapata elimu iko sawa sawa, wakaleta mambo yanaitwa CBC mara CBE. Ati mtoto akipita mtihani saa hii anapata E badala ya A. Hawa jamaa wanatutema aje? Ile katiba tulionayo inatupa uhuru, freedom of movement. Ile majukumu katika dunia yote, majukumu ya kimsingi ya serikali. Ya kwanza ni security. Serikali imeshindwa. Stephen Nyarikembone, Ensoko TV, County ya Nyamira. Nimono murikito Stephen Nyarikino roboti rwa senchira yoboikera ntoguska bose mwancho murigereria maega yabarai kurwase ensemeria yokwamiria eserikali bakoragwo no mawaziri mukoro Dr. Fred Matiang'i gochaketaro ya basa matukata tuimia rugongo rwa Gusii nigo bonega barai kurwase ensemo ya bunge ya Kitutu Chache North baburiria bananchi kurwase bunge yo uchagweso kya sobonge herigo cha kubarigana abarai yabo hase chinsemo cha mara nilitkolya ankyo na bino murikito Pethuel Machini hagotomanya soroboti rukubwatia Dr. Alfred Ndemo yokoriye kergo kyobo jumbe meye bunge yo niga baburiria bananchi uchagweso kya
subonge eriko chigotegerera mang'ana barayabo babwate gochase abananchi borogongo rwagusi chinga kiecho nigonde magendreire komwa okoboko muske Fred Matiang'i aseganga yayo kurie kirogo ky'oburai bwensa sobochore bonene omwaka gocho muri kitope machini agotomanya senchere gwikirana Chingaki erombe yo kwameria serikali ya chakabene tare yabo ya matuka tutumirongo rwa gusiri tukuria rero kurase county ya Nyamira nere ya Kisii igati ya barai kurase bungia kitutu cha North niko besokirie na gukwanira igoro ya amarigania yo bakorawa na Dr. Alfred Ndemo uyo kurie kirogo kibojumbe asebungia kitutu cha North weterikia makia Jubilee nigariganiri abananchi kurase tinseme choko barigania barai ya bwaburi tukuria ankyo waende kama wamefurahi. Tubaki hapa tukipigana ile yetu ya nyumbani. Na kama ni wakati ya Jubilee, dawa hako. Mimi ni dawa. Siku hiyo tutafirikana sawa sawa. Lakini mwisho, pale ingine mwisho 2027 tutapambana na wale watu ya 2 term. Tutawaambia ni 1 term. Na mimi ni dawa, nitavieka hawa. Na nyinyi ndio nguvu yangu. Na nyinyi mkinisaidia tutafieka hawa. Mmekubali? Asingwa na Dr. Ndemo ekeromera abananchi kurasinzemo che bunge yo nibanyaka buga kuboria abananchi kwa baba tweru na kubeko murembe chinka kichonse kirabara yabo barabatarira buri tkuria ankyo Arambe! Arambe! Mimi ni nani? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Nero. Buyamure mwesipi. Ije mburukudawa. Iliya woge tutu. Wanjire. Maambia to wata bagin. Mheshimiwa Fred Okengo. Na bali ni mwesipi. Moche marani. Yago chakira kigogi moche marani. Moja kukaribisha mwana ino Mwanjire. Na mwakono. Nanyana bo niko bona gendre kumwakire kuko Dr. Fred Matiang'i asiganga yokura enso mwaka ogocha. Tuito kwa Jubilee. Daktari no ala se Jubilee mwaiguwe. Montone tabanga ina Mwanjire. Banga wako ngoko kwani ngoroke. Bienvenido sana. Leo tunatembea, niko hapa, tumeanza safari. Na hii safari tutatembea pamoja, si ndio? Vijana muko. Arambe. Asibono abananchi baborigwe kubeko murembe chinka kichonsi na kuharigania bari yabo. Kuripoteria Ensoko TV kurwase ebunge ya kitutu cha North County ya Kisii Chepethuel Machin Sorobatirondo mwancho mu rigereria habarai bagusi nigo bono bagokeire kwigiko kumuske Dr. Fred Matiang'i uromurai orache kora habagusi una omukwaniri obo Walter Misire oyo urumu wakili weke kambere kenene kagukwana nesimi negetesene gia Ensoko TV nigo bono hasabire omunyakerogo weki amagya Jubilee Vincent Kemosi komenta chinguru chokolenta abantu ange hase emeyega heyo gendrete konekiwa asorongo ruagusi Asiria jatobere nkomu oyoko wani brango nje wongo support mu mento kuni Fred Okengo Matiang'i through the Jubilee Party igonta geteko te abana mbiyamo n'abantu baminta sogo chali tukolia rero lakini ntoicholetia somo yegoli una ya bueno te yeko garango mobolio omoske Kemosi yole chairman ya Jubilee Party Asiria jatobere nkomu ndero kama tena next time ya tokolega asingia yoko muamaskani Fred Okengo Matiang'i ntwa abantu banyamira n'abantu tole very peaceful ntwa nagotwara mangana segi nyambono ntwa oro kiomulembe na ndino tochi koro kinga kiechikura akini ona ale komosaba omoske oproguna na Kemosi ate mesana singenje gachire nenkongu yo komokoro Fred Okengo Matiang'i omugambi ali endeiguraria nche Walter Misire antiensa zegero kyobuchumbe nche nkore bintu ebyansa abarayaba nabo batoro kiriya masikani y'amanene goja soyo minto Fred Okengo Matiang'i abaragire abarayaba mna ba 2027 buyamana saba
Tukotikana na yo mwanchumu rigereria homo sub-county commissioner wensemo ya Kenyanya Franklin Bet niko bona ruro gukuru gotindi gocha se bari andake barachego yasoya haso guturubania gusangire mesangerekano yensemeria yo kwamiria serikali asensemo ya Kenyanya ritukuria Jumatano. Bet niko bona atebire buna oborendi bwatingingwe na onde bwensi orachi gutoka gakorenta chibura buru na chikoimokerio getamba kerege tindi kerichiko. William Kaibet, naibu county commissioner wa kaunti ndogo ya Kenyanya. Kweli tunajua kesho kutu tutakuwa na mkutano ya United Opposition kiongozwa na Dr. Fred Matiang'i ambaye ndio atakuwa hapa Kenyanya siku ya Jumatano, na sisi kama watu ya security tumejipanga ya kutosha. Tumemobilize enough security officers ya kuhakikisha kuwa amani itadumu siku hiyo. Watu wakuje wakiwa na hakika kuwa kutakutokea fujo, na tumesema kila mtu aweke amani kama anakuja kwa mkutano, hakikishe kuwa tu atakuwa na amani. Wale ambao labda wanafikiria hawataki hiyo maneno, tafadhali wakae manyumbani kwao, kwa sababu si lazima wakuje kwa mkutano kama wanaona hawataki maneno ya wale wageni watakuja. Hiyo ndio vile sisi tumesema hapa. Togosuka busio mwanchumu rigereria ekiombe ekigetenderete abanyagitari ya KMPDU nigo bono bagosereria goche gokora omogiro bwemeremo onyo bokoreri bo banyagitari bogochia gosonanigwa na barai bage siasa. Abarai bekiombe kyo bakorogwa no murikyo bamonene David Atela no mokonyoye nigo bono bagikeire bokonguhege kore kyo mobisa omonene bwanyagitari ya Coast General konyana ko bakagotenenigwa emiremo hase bono batebire getambo kirekyo nigo kerema menchaneri chiko na nigo kebwateranirie na siasa onya nabo nigo bono batebire ebikore bunebyo nigo byabere bikwene kiwase chinsemo ao imense ase bono barure notice ya matuko atano nabere onyangane itorigo chikorigererigwa soboime nigo barache kwenekia omogiro bwemeremo. This patient was not being handled outside the hospital. He was getting the emergency services in the ICU. So I don't know what they mean by an emergency services when the patient actually was being supported in ICU. That's first thing. And you can't be supported in ICU if all these other administrative processes have not been done. And to also add it, the issues of payments of these of fees in the hospitals are not issues of the doctor. The doctors, when it's an emergency, as per the Article 43 of the Constitution, in every hospital, the doctor will be running to save the life. So saving the life is key and is paramount to any other financial implication. That's why the chronology of the event that is being described by the doctor in that report that Ms. Keller has actually outlined here clearly shows that this is a patient who was being managed. But then the report that is being given by the bystanders, the county park secretary and the chair and the board, are looking at which end? One-sided story which is politically motivated. That's why we are saying it is very difficult in this country to manage or to handle political patients. And political patients, I mean the cousins, the relatives, the friends, the campaigners of the politicians. When they go to the hospital, they expect doctors to be born or to be created and to handle their issues immediately. They don't understand that there are no equipment there. They don't understand that the procedure, the intervention, and the others on the queue. So, and that's the problem that we cannot tolerate. We saw in Narok, and I said this, where there was a patient who came in. There were no equipment in that particular hospital. That was in 2021. The doctors who were there lost that patient. And the Maasai who were there with the MCA lynched this particular doctor. We had to admit the doctor was trying to save the patient. So these things happen a lot, as we've been describing, across the country. But most of the time, the counties understand this and try to protect the doctor. But here in Mombasa, we are seeing a situation where the county is condemning a doctor who is actually trying to help the hospital. Calling him Muhindi, all those useless names. And we cannot allow this to happen in
the pretext of the services. So when you touch one doctor, like in this case, it destroys the confidence of other doctors handling the patient in Coast General Hospital. And therefore us, our action every day is to build the dignity, to build the confidence of the doctors in the work they do. And that's why we have told the governor, Bruce Omad from Mombasa, that he must put his house in order, or we are going to put it in order. Solidarity, solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Tukusuka bosio mwanchumo rigeria senkwana yomonageri bwa serikali Isaac Mwaura hiyo akubwatuka kira eiki kubwatikana no bakoreri bwa serikali ya Kenya Kwanza itukoria rero nigo bono aereiro botumiki bwa serikali ya sechibesa che Eurobond na goteba bunensi ya Kenya nigo yanyorire $2 bilioni 2.5 hicho kigenderete gukinia obonchori imense kuri mwaka bw'ikiri bubere na 14 chinga kechicho Mwaura nigo boigo atebire kubwatikana n'igitambukiro cy'umurai bwense kubeka esegi yo kurwania marigari atanjiri imense ekomiti kurigereria engane iyo nigo bono yabekire omukia omonene asegwikira boniga yabekire byara amariogo yo gotindia ayo isaine $5 bilioni 3.7. Bond attracted strong demand for high quality international investors with orders exceeding the amount offered. The positive reception follows Moody's upgrade of Kenya's sovereign credit rating and revision of the outlook to stable. The upgrade reflects reduced default risks, stronger foreign exchange reserves, and a narrowing current account deficit. Simply put, global markets are recognizing that Kenya's economic reforms are working, evidence that the difficult but necessary reforms undertaken by this administration are yielding tangible results. So those people who are saying that this government is not doing well when it comes to the economy, there is evidence with the fact that our demand for resources has not been without any form of undersubscription. In fact, because of this amount of money, since 2014, we've never had such a successful, Eurobond. That was the biggest since 2014. That means now we are able to deal with some of the debts. We are able to refinance and even partly pay what was due in 2028 and also 2032. Coordinated enforcement operations have led to interception and destruction of illicit drugs valued at Kenya shillings 8.2 billion, disrupting international trafficking corridors and reinforcing national security. The anti-narcotic unit has been expanded to 700 specialized officers, while enhanced forensic and field capabilities, including advanced drug testing kits secured through international collaboration, have strengthened evidentiary standards and operational precision. The government has shut down illegal online distribution channels, launched a nationwide crackdown on unlicensed pharmaceutical outlets, and initiated reforms towards establishment of dedicated drug courts to fast-track prosecution of high-level traffickers and offenders. Wanchumurigeria abo no toika omweria so kumanyari aenekiwe hase ritukeriga na bwigo omweria semesema yakorwa ensoko chinsa isato wakirambia muna soko sangana intukurutoga chage tuikaboniga na bwigo mbia muna sabari kibaito bamagana baeneke bunanko yanyora tora senchire ngenya sai ka wanchanande tumira neri tukuria ankyo irinde to semania mange kurenda seboniga twarbo tukobia yandra kwego kinemero beria genda ta sembeo ensoko tv nchenkuru kwa Clinton Ndigi Brana Chaka, Felistas Kabendi na bwigo Barnabas Ondari na banko nyakuru studio ya Kabere kwa nakia marubine chibi chango chara senchire ngenya.